Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Сіздер мен Базар Хабар YouTube канал туғандар. Сіздер бүгінгі 14 январ өзге мол базардан реалды бағалар біліп бересіз туғандар. Сіздер бізменен болып, лайк кнопкаңыздарды басып, каналға подписаться қыла тұрыңыздар туғандар. Бұл өйді қараған бармақшаны шуны басып қойыңыздар. Біз болса баштадық кіргізен. Қаншадан болды ака торпоқтор? 28-29-дан урғачы торпоқтор. Biz sizlerge sürap bereriz tuğanlar. Sizler подписка kılıp koyunuzlar. Bizde 10 bin de adamlar gördü tuğanlar. Uğur emez sizler için. Biz için bolsa tuğanlar motivasyon. 45 oldu ha? Erkek mi? 45 mi? Ya 55'den oldu erkek torpoktor tuğanlar. Biz sizlerge sürap bereriz. Kançadan bol tuğan? 24.500. Urgaçı. Ağa kança oldu? Ağa 33 bin boluptur. Sizlerdeki çaka? 24 bin urgaçı torpok tuğanlar. Bişkekten gelgen Şivet torpoktor tuğanlar. Alam degen degen. Nomerini aytıp koydu tuğan. Şu nomerimi aytıp koydu. Suray öresizler. 771 56 78 56 78 06 06 туғандар Бішкектен келген торпоқтар. Алато Швец. Алато Швец паролдар бар. Ургач ака қанша болды? Қанша болды ака? Жоқ, апкелбек. Апкелбек. Бүгін өзгөнді мал арзандай баштады туғандар. Өзгөнгө толтырып салды малды. Білесіздер 3 базардан бері мал қымбат болып атқан. Ошай. 90 bin сомнан болып тұр туғандар. Шол бұқалар 3 бұқа. Саған қанша болды ака? 100 bin сом болып тұр шол бұқалар. Тай қанша болды? 42? Еркек пе? Урғаншы 42 bin сом болып тұр. Ассаламу алейкум. Мактап мусулман бир тугандар. Бүгүнкү число 11 январ 2024 жыл. Мен сіздерге кайрыларым, мен улум Мухаммад 6 айынан баштап ооруп келет. 1,5 жылдан бери ушу башынан азабын тартып келе атабыз. Сіздерден сураныч, мүмкүн болсо ушу баламдын Индияда алына турган лечениясына жардам болуп кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Азыркы учурда баламдын башынын ичинде аппараты бар. Буга чейин башынан 3 жолу операция болгон. Азыр баламдын жашы 2 жашта, отура албайт, баса албайт, тура албайт. Сіздерден сураныч, ушу баламдын лечениясына жардам болуп кетиңиздер. Алла ыраазы болсун сіздерден. Мен дагы ушу баламдын эл катары өз алдынча басып ойноп кетишин каалайм. Буну эшикке алып чыгып жетелеп ойноткум келет. Мен дагы ушу баламдын басып кетишине себеп болуп, аз да болсо жардамыңыздарды бериңиздер, салымыңыздарды кошуп. Андагы реквизиттердин баары өзүмө караштуу. Аягы 97деги М-банк номер кымбат К деп чыгат. Анан ошол номерге единица каттары да салып койсоңуздар болот. Сбербанк номерибиз Шайырбек Х деп чыгат. Ал дагы өзүбүзгө тиешелүү номер. Ака Швед канча болду Швед? Канча болду? Канча калды? 15 ургач торпок. Жакшы. Букалар канчадан болду акалар? 53,5 миң сомдон болуп тур ушулар тугандар. Канча болду? 63 bin болып тұр бұл ой туғандар. Бұған айда ақшасын? 85 дейк. Қошқор туғандар 7 айлық дейт. 20 мең, а? Афган. Афган. 220. 220. 11-33 13. 11-33 13 дейт. Атасы дағы, апасы дағы Афган. Болды. Uylar qanchadan bo'ldi? Bo'z bu? Qisir uylar. Orqada qanchadan bo'ldi aka uylar? Brat, qanchadan bo'ldi? Ha? 80 ming so'mdan bo'lib turganlar. Realdu bolalar o'zgan. Bolalar like'larni bosib turasiz. Mal qo'y жылқы satam desangizlar, reklama deb nomer turadi, qayrilsangizlar bo'ladi turganlar. Ava qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? 13'lerden. Qo'chqor emas? Ha, to'xtimi? Qo'zilar 13,5 ming so'mdan bo'lib tur. Tug'an buqa qancha bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 55'ten oldu. 55 ming so'mdan bo'ldi tug'anlar.
Targıl uydu suraylı. Kança oldu aka? Ha? Boz mu? Targıl uy 52.000 so'm bo'lib tur boz. İyiyim buran. Toy qilsin o seni. Bökürür. Qanchadan bo'ldi, to'g'an? 100 boz ha? Yaqin boz 100.000 so'm. Teke qancha oldi teke? 8.000 so'm bo'lib tur teke to'g'anlar. Vosh. Like'larni bosib turamiz to'g'anlar. Biz so'rab beramiz sizlarga. No torpoqni uydi so'raylik, balal uydi. Qanchadan bo'ldi aka? Qancha bo'ldi? 83,5. Ha, bo'ldi. Balasi erkak urg'achi. Urg'achi 83,5 bo'ldi. O'sha bolani ham bitta. Qanchadan bo'ldi aka bu qolar? Eko 100. 50.000 dan bo'lib tur, shunday eko 100 deydi to'g'anlar. Bu yoqda urg'ach qancha bo'ldi? 27 bo'lib tur, shunday to'g'anlar. Qanchadan bo'ldi aka? Balasi erkak? Urg'achi 79.000 ha? Qandayroq turib olsa, ondan uy jamon bökürdi o'ganda. Like'larni bosib turamiz, bosmaganlar. Qancha oldi o'g'an qunajin? 50? Qancha? Boz 57.000 bo'ldi tur to'g'anlar. Bozorga bar, qatta olib qo'yasizlar. Qanchadan bo'ldi aka torpoqtor? 81 4 urg'acha? Xo'sh, 81.000 so'm bo'lib tur turdi. Nozirda shvet uy keldi. Qanchadan bo'ldi to'g'an? 132.000. 20.500. 132.000 deydi. Bo'ldi aka hozir. Qancha bo'ldi to'g'an? 80. Bunlardan to'g'anlar. Qancha olib qoldi aka? Uy, qancha olib qoldi? Satılmay qoldi deydi. Ha, yaxshi. Torpa qancha oldi aka? 33. Urg'achi 33.000 bo'ldi. Sizlargacha biradi? 36.000 urg'achi. Bo'ldi to'g'anlar. Nozirda bo'lsa krupniylari. Yelada tamda sırayı hazır. Torpağım men qancha oldu? Ava qancha oldu? Shunday to'g'anlar, aytmayam ketib. Urg'achilar. Qanchadan bo'ldi dostlar? Satılmadı. Qancha qilishdi? Sotuladi to'g'anlar.